Igama nguBhaka isibongo kanzaba bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathenta uBhaka udakwe yini ingwele ebuqa imizi abafakazana ngotholota labetshise ithuluza ngihambe ngifice ensimini bathi uxakile kusazoshuba kusangezeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwadobhadwa ayikhulule ngumfuka amakhanda indlondle namakhanda amabili elisithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makude mhlambe angeke ngicise kanje lento alikho ilanga la ngiyosho khona into bese kuthiwa into engiyishilo ayenzakalanga alikho abantu ngicela bangangithandi ngoba bethi ngikhuluma kamnandi kepha ngicela bangithande bangisupportela ukuthi izinto engiyishoyo ziyenzeka ngoba into ebalulekile lemhlabeni ukungabakhohlisa abantu ukukhuluma iqiniso nje into emnandi ngabantu banoNkulunkulu abantu banamadlozi abantu bahlakaniphile futhi abantu bayakwazi ukubona bengabe uyiphara abantu bayakwazi ukubona mawuyisigebengu abantu bayakwazi ukubona mawuyiqola bese ubasabisa ke vele phela iphara liyasabeka malithi iphara ngizokuthakatha uyasaba umuntu usabiswa iphara manje uzofika iphara lidle imali yomuntu athi umuntu hey ayingisebenzeli lento yakho athi umuntu hey ngizokuqeda ngenkukhu emnyama nembese nemkhonto nemfoloko nenaliti umuntu bese yathula kumuntu ngoba usabiswa yini usabiswa iphara ngisho eThekwini likakusabisa ngokukapu likakusabisa uyikhipha imali yakho ukugcina iphara nje imali kusabisa uyasaba njengoba mina ngiyikhona umsebenzi wami mhlawumbe abantu abafuna ukungizwa manje umsebenzi wami mina ukudefend abantu mase izinto abantu ezibenza bathatha inqumo bengacabanganga mase mina ngiyabacacisela la baningi abantu mina sekubasizile ekuthiwa bangilalelanga engabe bayilahla imali egubhi lezi zamabhathanathi inqwaba abantu abagcine bengayi kuyifaka imali ngoba sebezwe mina basinda inqwaba abafaka imali bengangizwanga abakhalayo kumabhathanathi inqwaba khona into ke mina engakafuni ukukhuluma ngayo ngigcile ngelinye ilanga ngiyokhuluma ngomuthi ke manje umuthi nje general mzwane ngakhuluma ngomuthi ngagxila ngathi bengaqala ngathi namhlanje ngizokhuluma ngomuthi bese ngiyagxila ekukhulumeni ngomuthi khona inkunge yosuka kubantu nalamaphara athi bekhuluma likhulume bese lithi ngazi umuthi mina liyogcina ukusho leyonto ngoba umuthi yabo enye level leyo in fact singakubiza entry level yaka spiritual lento yomuthi enye level ecategorizeke kubantu abathile hayi kwabathile ngoba khona abantu abakholelwa emthini khona abantu abangawufuna umuthi abacebile khona abantu abasebenzisa umuthi abangacebile khona abantu akade besebenzisa umuthi ekseni nasemini nantambama abafile babulawa bewudlila umuthi khona abantu abazinyoni ubabhekile ubabuka abangawazi nokwazi umuthi amatsatsatsa ayaphila kahle amatsatsatsa enjalo ayiphilela kahle engawazi nokuthi yini umuthi ayiphilela kahle okusho ukuthi umuthi singawucategorize kwi level ethile nakubantu abathile yabona mase kuzoba khona abanye abenkolo ngokulandela umfundisi wakhe uyayibona lenkolo ethi kholwa umfundisi wakho ungabe usakholwa womunye owakho ubone ngazuthi uyena lo wakho isiqalo isiphetho bese ubona abanye abafundisa babanye abantu engathi bayayibhedela nalo muntu othi wena uyabheda umfundisi wakhe naloyo muntu ubone bheda umfundisi wakhe uyawubona umdlalo loyo
kulowo mdlalo omunye khomba omunye esweni omunye evikela iso lakhe uyabona abantu kuma families baze bangakhulumisani udinwa ukuthi ukhulume kabi umfundisi wami wena ukhuluma ngomfundisi wami mina ngisindisiwe under ubuholi yabona babishop bani manje wena awumuzi ubishop wami yabo nawe awumuzi ubishop kalo nigcine nithathana nama families nigcine ningazwani nigcine ningakhulumisani nimangani kubangwa inkolo eliyabhubha emhlabeni madoda hey usemkhulu umsebenzi kusamele ngikwenze hey usamkhulu umsebenzi kumele ngikwenze sebekhohliwe abantu ukuthi emhlabeni uyedwa umuntu othandazwayo akuthandaza umfundisi wakho akuthandaza umbishop wakho lento ayishoyo ukuthi ungabalaleli abanye bayabheda ipolitiki yasemasontweni phela amasonto iwona benepolitiki edlula ngisho ipolitiki yombusazwe amasonto bengenwa ngawo bengabe kufuna ukufeza inhloso ezithile amasonto iwona akwazi ukuphusha ipolitiki nje bengabe ungafuni ukungikholwa ongibuza kumfundisi uDubu uyokucacisela kahle le ndaba wemadoda hey la ngaphandle hey ngisazosebenza man ngisazosebenza ukuvula abantu ngisazosebenza and uthola ukuthi umuntu athi hey mina ngazi umuthi mina abantu khona abantu abathakathayo khona abantu abanelwane mina ngazi umuthi kusho inyoni engazizwe ukuthi kusho inyoni engazizwe thina kusho impatha seyisezawu7 nje impatha ngizizwa zithi zazumuthi ngithi ngiyayibheka sezu7 mangathiwa nje impatha eseke ngayibona engaxoxelwa nangazo uthi mawuthi uyayibheka ubothi yazi yayimpatha nansi into I understand ukuthi umuthi unabantu abathile yabona abakholela kubona kuwona abaxakeke nawo into ezibe namandla bafowethu mina ngeke ngindlela umona mina mfethu into ezibe namandla zu2 into engeke ngidispute ezinamandla uNkulunkulu bese kuba idlozi lakho ohamba nalo nazo into ezinamandla lokho komuthi lokuthi mina ngazi umuthi mina mfethu mina ngazi abantu mina abafe bephuma enyangeni umuntu athe vele enyangeni zimanzi inhlanga abeshawa abelala phansi idlozi lakho into emnandi ngedlozi ngifuna namhlanje ukufundisa lento ngoba ngiyathanda ukuthi nalabo abayimpatha bangilalele yabo into emnandi ngedlozi ukuthi idlozi lomuntu lisebenza ngamanzi wonke umuntu onedlozi idlozi lisebenza ngamanzi uyathanda noma uthanda idlozi lisebenza ngamanzi once wanga understand ukuthi idlozi lakho lisebenza ngamanzi you've got a very big problem asisebenzi ngamagxolo ehlahla ngiyochaza ngelinye ilanga ukuthi kwenzakalani ngomuthi why mawuxebula ihlahla usebenzise uthiphazise ngampela imekhonto ezakalayo ngiyokucacisela ukuthi isihlahla siwathola kanjani lawo mandla kwilevel yaso ngiyokucacisela one day ukuthi ama leaves awathola kanjani amandla ngiyokucacisela futhi ukuthi impande ke manje roots ziwathola kanjani amandla istem itself sothwaja lonto ifuna si break it down khona bezo understand abantu hayi umuntu avela suku umuntu azohema la social media sizohema ngichazela ngomuthi ngoba mina isigaba engifikile kuleyo level ngadlula hayi ukuthi angifika ngesigabeni somuthi ngifikile kodwa ngadlula ngaya ku level 2 ngaya ku level 3 ngaya ku level 4 namhlanje ku level 7 namhlanje into engicela ukufundisa wona uma ngabe ngicela bonke labantu abathi izilwane imithi yabo ayihlangani nezilwane umuthi wonke usebenzayo kwathiwa umuthi
Waqala wathi umuthi uyahambisana nesilwane. Umehluko umuthi uzohambisana nesilwane, wena umuntu ohlanganisayo understand lokho. Understand isilwane siyazingenela emthini ngoba ngenkathi ukhuluma siyalalela. Lemhlabeni surroundwe izilwane. Angazi ngayichaza kanjani lento madoda. Kuthi kukhona okuhle kube kukhona nokubi. Phambi komnyango wakho khona isilwane esila nawe. Phakathi endlini khona idlozi, kube khona izilwane ezilwa nedlozi la ekhaya. Ngenkathi wena umemeza umuthi, izilwane ziyasondela. Ungasebenzi ngezilwane, wathi muthi ziyasondela izilwane. Ingakho beke wathi muthi sekubalekile ugcabe lapho. Ukhipha igazi ngoba yindaba isilwane siphila ngegazi. Once wathi uyobethela emzini womuntu, awuqedile ukubethela mawuzofaka ikhonkwane bese ushiya ungabacabanga abantu. Mawuzoqeda kahle ukubethela emzini womuntu uyibophe lento, funa uyifake ikhonkwane uyifake, mawusuqeda ukuyifaka ikhonkwane bese uyabagcaba abantu. Mawusuqeda ukubagcaba bese ubashiya nentelezi abazoqhubeka bachele ngawo ungasekho wena. Ubagcabelana abantu ingoba lezi ikhonkwane oyifaka la egcekeni uthi wena azigade. Wafaka ikhonkwane nje wathi wenyanga, wafaka ikhonkwane wathi zizogada. Umbuzo wami uthi yini lezo gada? Ngoba mengabe fika ngempela umuntu ontekenteke kanti ufaka ikhonkwane uzothi befika ayibona ithunzana. Ithunzana zani ngoba ugqibe into phansi wena? Ithunzi zani pho lezi ezobona umuntu? Ithunzi zani lezi ezizogada? Izilwane lezi seseyigadile. Shuthi mawufaka ikhonkwane usuku ufaka izilwane emzini womuntu bafetha asikhuluma iqiniso lana. Asikhuluma iqiniso. Umehluko awu understand ufakani. Mawufaka ikhonkwane nyanga la ukhona utshola yimini uKingBhaka usuku ufaka izilwane emzini womuntu. Umehluko lezi izilwane oyifakayo uthazugade nomuzi lo ozekuona. Uthazugade. Ngokuthi lezi izilwane oyifakayo ziphila ngegazi. Kumele abantu bakulomuzi ubagcabeke. Ubagcabelana, mawubagcaba uzothatha lo muthi lo othe owekhonkwana uqede, uzowuthatha futhi la ugcabe khona ufaka wona futhi la enxebeni. Ufakelana enxebeni ukhombisa lento ishiya la ukuthi nakho la izophuza khona, la izodla khona. Izodlani leli gazi oliphakayo. Izilwane ziphila ngegazi. Ungayi kobethela emzini womuntu mawungazi uya kokwenzani. Mawuyobethela uyofaka izilwane emzini womuntu. Lezi izilwane umehluko ngoba usazoyifaka zizolalela umyalelo. Ingakho masuku bagcabile wenza yonke into zizolindana. Zizodla bengabe sekusha abantu balekhaya uma bezokulalela wena nyango bese ziyadla. Kanjani? Ngenkathi bechela kufuna abakhulume emlonyeni. Kufuna basho bathi gadani madoda amakhulu. Gadani madoda. Nginithathe phansi usibanibani asho lenyanga athi izobethela. Ugadeni lo muzi asifune izitha livika izitha njengoba ukhuluma kwintelezi ukhuluma nani wena ke psychological njengoba ukhuluma kwintelezi ukhuluma nani njengoba uthi gadani madoda amakhulu obani la madoda amakhulu othi awagada ukhuluma nezilwane ekumele zikulalele zivuke mase uyazikhumbuza mase ziyadla mase ziyagada nizoqala lapho ukuxabana nazo nizoqala beke wangachela kade kuthiwe wochela njalo mengabe ungasacheli shuthi awusazikhumbuzi mawungazikhumbuzi seziyagaga sezenza ngendlela yazo mase iganga seziyayishayela abantu la egcekeni muthi loyo mfowethu ngicela ukubuza kuwena ke psychological ukuthi mawusuka manje unesitha uye enyangeni inyanga ifike kusebenze ngomuthi kusebenze igcabe uyilalela imiyalelo ngoba ayikho into ebaleke njengolalela imiyalelo uyilalela imiyalelo bese uyasuka lapho ugoduke kuthi after 1 week lo muntu okade eyisitha bese eshawa istroke. Ushawa yini lo muntu? Ushawa umuthi? Akashawa umuthi. Ushawa yini? Ushawa isilwane. Ushawa isilwane. Hayi umuthi. Shothi wena njengoba kade uye enyangeni ubuye ufuna isilwane esizoshaya lesitha sakho. Lo muntu uye enyangeni kade wadingeka nemoto wafa. Ubulawe yini lo muntu? Ubulawe isilwane.
ubulawa isilwane. Lo muntu uyenyangeni useyayizwa into emhambayo esiswini, uhanjwa yini esiswini, uhanjwa inyoka. Shuthi kule nyanga lobuya kuyona ubuyofuna isilwane esiyinyoka esohlukumeza lo muntu oyisitha sakho, isilwane. Ngikubeza abantu mina yebo umuntu wathi umuntu hayi khona abantu abasebenza ngelwane bengabe ukuthi kanjani isilwane this mina ngazi umuthi mfethu beke wathi muthi isilwane leyonto, isilwane leyonto. Ingakho amadlozi amaningi awufuna umuthi ngoba umuthi udonsela amadlozi amsulwa ilwane. Sisondeleke isilwane lelikhaya, kukhona idlozi lelikhaya. Idlozi awusaceli kulona, sewucelani manje? Sewucela kumadoda amakhulu, sekuyashayisana ke manje. Awusathi baba nina bakithi, usuthini manje madoda amakhulu gadana umuzi, kanti umuzi ugadwa idlozi lalekhaya. Ugadwa idlozi umuzi. Manje umuzi umuntu ebhede umuntu athi hey mina ngazi umuthi mfethu, uma uthi wazi umuthi unga understand ukuthi umuthi nelwane kuyahambisana, hayi awazi fokhona. Awazi fokhona. Awazi fokhona. Hayi awazi fokhona mfethu. Mangabe nje nawe uyinyanga usebenzisa umuthi kugcwele isigodlweni amabhodlela ahlukahlukene, lesigodlweni khona amafutha enyoka, khona isandla semfene, khona ukhakha lomkhovu, uyabona, khona yonke into bayicabanga. Izini lezinto lezi, khona isikhumba senyoka nakhona isikhumba sikaxamu, khona amazinyo engwenya. Yini ngoba yilwane lezo, ilwane nje lezo. Yabona madoda abantu khona umuntu umuntu athi yakhuluma umuntu umuzi umuntu uthe wazi wabheda umuntu akazizwa nhlobo ukuthi uthini. Ngithi mina into eclean amanzi, idlozi lamanzi, into eclean idlozi lamanzi. Ingakho noma ngikunika umakhandakhanda ngiyatshela ngithi umakhandakhanda amafutha ukuze makuthiwa ugcobisa ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima okuhle nomusa. Amafutha umakhandakhanda akuyona into yokuthwala, akuyona ini, amafutha awana ngqinamba. Mangabe uyithandela ukudla lokhu yakuhle, mawuthanda ayikho into ekuthiwa ungayenzi, ayikho into ekuthiwa oyenza kodwa mengabe kuvumemi, ayikho. Amafutha anjani anamandla, wawenzani wokukhuphula izidalwa zomuntu. Ingakho mawuthola umakhandakhanda into yokuqala ufuna uhambe emanzini. Emanzini ukukhombisa ke emanzini ukuthi usebenza ngendlela eclean, uphakamisa idlozi eliclean, uyahamba emanzini. Mase kushiyana ke namanzi awalingani, khona umfulo ohambayo, khona idamu, khona impophoma, khona ulwandle. Uma ngabe uyolwandle it's more advantage, ma uyedamini it's advantage but less advantage compared to ulwandle. Bengabe uye emfweni ohambayo siyakolahla lapho, siyolahla. Edamini siyakolawula, edamini siyolawula. Idamu phela isigodlo, idamu mawungazi kutshela mina idamu isigodlo, idamu isigodlo esidlula indlu, ulwandle isigodlo esidlula yonke into, isigodlo. Yini Bhaka ube neshow ukuthi idlozi lamanzi ilona powerful? Ingoba noma ungawudla uqeda umuthi, udle ucabe uzozwa ngelinye ilanga, uzofika ufake emzimbeni uthi uyezwa sekuthiwa asambe siyogeza, ubufakelani bengabe uzogeza futhi. Mase uyogeza usuye emanzini ke nje, usuye emanzini sekuyacaca ukuthi vele lokho obukwenza usuyokususa. Phela amanzi ageza yonke into ekwena. Amanzi hlababaza mawufike edlozini lamanzi asusa ukungcola okufake ukwazi nokungcola okufake ungazi, ayageza amanzi. And amanzi wona ahlanganisa abantu ngokuhlukahlukana. Amanzi ahlanganisa amakholwa, uzwa kuthiwa phatha amakholwa asaye emanzini ayobhabhadiswa. Yes, amanzi lawo. Uzwa kuthiwa inyanga seziye emanzini ziyogeza umuntu. Yes, amanzi lawo. Uzwa kuthiwa abelungu sebeye emanzini bayotshuza ngekephe bayakoza, amanzi lawo. Uzwa kuthiwa amandiya aye emanzini olwandle ayakongcwaba ayobheka abathandiwe, amanzi. Amanzi wona aneutralizer
yonke into okusho ukuthi idlozi lamanzi mawuzokuhlonipha lokho mfowethu you will never go wrong. Abantu bakini bayokhuluma kuwena bakubonisa indlela njengoba injalo, kodwa you can't compare idlozi lamanzi nomuntu osebenzisa umuthi. You can't compare. Umuthi ufuna ukuvuselelwa, nathi ingqinamba umuthi uyawuvuselela, wangawuvuselela ushaya wena. Phela ngithi mina into engizambile ngiyazazi, indlela engihambile ngiyayazi, umuthi mfowethu uyavuselelwa. Inkinga abantu abakwazi ukuthi umuthi uyavuselelwa. Umuntu mayekunika umuthi okungenani akakutshela ukuthi uvuselelwa emva kwesikhathi singakanani. Ubona ngani wena masudinga ukuvuselelwa? Ngenkathi usawutholile uzobona ngathi khona umehluko wenzakalayo. Masuvuselelwa uzobona sekubheda kakhulu izinto. Mase nenzani nina? Masuvele uyashiya usuya kwenye inyanga. Once wasebenzisa umuthi wale nyanga, wavele wayiyeka ke le nyanga, waya kwenye, sewuyawuqhatha ngoba le nyanga yesibili oyakuyona mayikunikeza umuthi izothi lo muthi wami uzobulala into ekhona, kanti lo muthi wenyanga endala nawo uhamba nezilwane zawo, nalo muthi wenyanga entsha nawo uhamba nezilwane zawo. Sehlanganile izilwane ezihamba nomuthi wenyanga entsha nezilwane bezihamba nomuthi wenyanga endala, seziyalwa lezi zilwane. Zilwa over bani? Zilwa over wena. Ngoba zilwa over wena mawunomfazi nizoxabana nomfazi ke endlini. Sikuyini elwayo? Sekulwa imithi yezinyanga ezihanjwe wena eziwu2. Ufike wahamba le kufana nokuqonywa ile ntombi ithi khona sewuqonywa ile ntombi. Zizolwa lezi intombi lezi, zilwa over bani? Zilwa over wena. Mazilwa zizokuexpose baba, zizokwehlisa isithunzi ngoba uyabhayisa, ingakho umuntu obangconywana bengabe hamba inyanga, umuntu ogqila kwinyanga eyi1 kuba ngconywana. Imtshela iqiniso ukuthi after 6 months ndoda siyavuselela. Uyabona mfowethu uma usahamba inyanga yakho yangakutshela ukuthi uvuselela nini, isidididi senyanga leso. Ayikho into ekwenza yona. Ifuna inyanga ikutshele ithi mfowethu after 6 months siyavuselela ngoba ngisebenza ngamabutho noma ngisebenza ngamadoda amakhulu noma ngisebenza ngemithi strong, iyavuselelwa after 6 months. Eminye ivuselelwa after unyaka. Bafethu contact ukuvuselela. Contact ukuvuselela. Into engavuselelwa idlozi lakho. Into engavuselelwa umakhandakhanda. Awuvuselelwa umakhandakhanda. Awuvuselelwa. Ngoba yinda owasemanzini, idlozi lasemanzini. Avuselelwa. Kodwa umuthi uyavuselelwa. Umehluko mase kumele uvuselele wena ngeke uzwazi. Uzovela wenzeni? Usushintsha usuya kwenye inyanga. Sezu2 inyanga. Khona izitare ngeke baba. Iphinde ishintshe iye kwesithathu inyanga. Ishintshe iye kwes4. La ufika khona kuthiwa sobulala into ekhona. Futhi yonke lento kade uyithatha seyobulawa ile yanto. Kanti ke noma yini into ebulalayo ayikho into evuma ukufa ingalwanga. Ayikho into efingwa ingalwanga. Ngisho mfethu ungaxabana negwane elingazili utho ngeke livuma ukufa. So mina ngithi kwaya beke kwakhona umuntu onesipepe bese ethi ngazi umuthi mina unamanga. Ayikho into ekuthiwa umuthi. Ifana mawukhafula intombula, uyikhafula ngomuthi isegoli intombi. Umuthi lokhafula kona awuye egoli, uzoze uchithe khona la. Into ezoye egoli ilesilwane esikulalela mawukhafula, isona esizoye egoli. Sifike simshaya enhlizweni, simshaya asho athi khonto engishayayo, basha babonayo bethi hayi khona bakuphonsa ngesilwane, khona bakuphonsa ngesilwane. Akaphonsile ngesilwane, ubememeze emthini nje, kodwa mayisifika kuwena ifike ishaye. Mfowethu uhambe enyangeni umthakatha umuntu, nanga umuntu usekhuluma yedwa endleleni uyakhuluma. Hayi bafowethu hayi bese ethi hawu uyahlaya ukhuluma nezilwane. Izilwane ayithathephi kunomuntu owayenyangeni inyanga yasebenzisa umuthi ihlangane nalo. Lo muntu wazi ukuthi usebenzisa umuthi kanti kuthunyelwe izilwane, but ayikho connection between yomuntu othumelile nalo bezoceba, abazi benzeni. Izilwane zizambelile nje, azilawuleki, senza ngendlela yazo, azilawuleki.
uyakhuluma umuntu khuluma yedwa umuntu so ngicela bandla ngikhulumiswa yini lento ngoba ngithi mangikhuluma la mase kuba khona abantu athi umuntu mina ngazi umuthi nabantu abazinyangana nje ezingazi fokhona athi umuntu yethi nasazi umuthi thina mfowethu ayikho into ekuthiwa umuthi uhamba nemimoya yawo. Hey, angakayichazi le ndaba ngelinye ilanga ngiyoyichaza in details kodwa angifuni ukuchaza ngijule kodwa ngiyakutshela uhamba kambe umuthi ngoba uhamba nemimoya eyilwane ufuna igazi mase ufuna igazi izokushaya izitha zakho izokuginqa imoto kodwa mawusuza kumina njengoba mina ngiphethe umakhandakhanda ngizokutshela futhi ngithi hayike qala uhambe uyolwandle qala uhambe edamini khuluma nezidalwa zakho ngoba kekho umuntu odlula izidalwa zakho angikhathali bangathini abantu mfethu uyabona ubabu wakho uma wakho ongasekho emhlabeni ugogo wakho lezo dalwa lezo mase uzoviva kuNkulunkulu lalela mfana fokofa wakho ungakuthinta lapho ayikho ngakuthinta akuvuselelwa ke lokho phephile ke lokho phephile lokho. Hayi umuntu akhuluma kodwa athi hayi nginesaka elithile lomuthi nesaka ayifok off uyadakwa wena nyoni yadakwa sezeza u7 impela inyoni mangabe zingifonele ekhe ngibhaka ngikuzwile ukhuluma hey thina sazi umuthi siye ehlathini baba lalela la ozushaba inyoka nje ehlathini baba ngoba nihambe nesikhathi enye level leyo baba enye level le ingakho ngeke ngachaza indaba yebhedlela last ngangizama ukukhombisa abantu ukuthi ngijule kangakanani uyabo ngazama bakhombisa abantu ukuthi ngijule kangakanani uyabo mina njengoba ngama ngathi bafethu igubhu kushawa emalini ayisebenzi lento ngangazi ukuthi ngithini ngakhuluma ngento eziningi zenzeka kwivideo yami yokugcina nje ngikhulume ngendaba KamaMpintsha ngathi lento yokumvalela bethi angaboni ingane kusuka manje abahambi bamvumele abone angibongeke badla kuBabes Wodumo wenza ubuntu ngoba ngiyamazi ukuthi uyawabuka amavideo wami siyabonga lapho weBabes into yenzileke usazoya phezulu kakhulu naqala ngento ayenzile uvele waxolisa public wathi mama ubrongo obenze kumina nami ngibenze kuwena ngiyacela sizwane into ebisikhathi ingaphindi isikhathe hayi lapho beyisikhokho Babes lapho uwine ngisho inhliziyo yami ke lapho yabo bahagana ngathi nakho ke njengoba behagana sebenza ini manje umphefumulo kaMpintsha ukuthi ungadidizeleki ngoba vele bengishilo mina ngathi ngizolwa ukuthi ungathwebuleki ngacacisa futhi ngathi bengabe umuntu kuhlangenwe kuyimemorandum noma ngcwatshwa kube nomsindo omkhulu uyathwebuleka kodwa mina KamaMpintsha ngizolwa ukuthi angathwebuleki babonile de bekhona ku memory service yakhona hey bekade kumnandi kunje nasemngcwabeni kwaba nokuthula kwaba nozwano akathwebulekanga uMpintsha ngiyagaranti akathwebulekanga umuntu owenze ukuthi angathwebuleki uMpintsha kusebenziseke uBabes wayiprotect indoda yakhe uzoya phezulu ke again usazosebenzisana kakhulu ke noTira ukudlula la uTira uzokukhuphula kakhulu iSouth Africa izokumukela more than before yabo uzoba uglama ke manje na ke ozothi mawuqhamuka kuthi hayibo uye lona unkosikazi KamaMpintsha kuthiwa kwazi wamuhle uzobuyela egemini ngezinga eliphezulu utshona yimini KamaMpintsha into yenzile ixaka abafazi ukuzehlisa kumama wendoda akakwazi ukuzehlisa kuvele bengathi umuntu ukhonte ezoncosuka bethi ngiyaxolisa uyabona kumuntu omdala kodwa wena ugwinye ipride yokuthi uyicelebrate wathi ngiyaxolisa mama nawe ngicela ukuxolela amaphutho wenze kumina singabe sisaxabagxahla manje bemdala ayifokofo manje bemdala wena Babes la angifuqa amanga bengishintshekile kodwa ngasho ngathi kumele ihambe ngale ndlela lengisho ngasho futhi ngathi ngizoyisebenza
kwavele kwasebenziseka yena uBabes wayifaka kulayini. I'm very happy for you. I'm very happy nje Babes for you. Bengidinwe kabi nivayela umama wajabula, wayibona ingane yakhe naye, kwahaganwa, kwaba nalo spirit yaze yayofihlwa ingane, kwaze kwaba mnandi. Aha hey ayabo Babes la hayi umgiligila, hayi uyezami yebusiso uyayithola ukuthi nje ndiza uye phambili kakhulu kuqala. Uyayithola inhliziyo yami. Ayithola inhliziyo yami. Hayi ingane umakoti aqophisane kuze kugcina umakoti. Kanti umakoti ufuna alayithe akwazi ukuzehlisa ukuze simsupport. Hayi uyayithola inhliziyo yami. Kusasa ke konakele madoda, kusasa konakele kusasa njengoba senibona nje kuyimanje ukuthi sekunje. Awuthi ke nginikhombise konakele kusasa bakhona abacula bazobe bekhona uzobe khona bazomkhumbula ke lapha ya umfoka majoza pho simphiwe usibu lapha kuzalo uzobe khona noma sandi uzobe khona walapha kuzalo lizobe likhona ithosa lekhansela uzobe khona unaxapha uzobe khona uqhosha ngokwenza kwakhe nje wanibona nje ukuthi already kuyabaniza kunakhe athi ngiphendule lezi zinto lezi. Janibona nje manje ukuthi kuyabaniza. Nakhiya, nasi stage. Nasi stage. Kanti wasiyabonakala yi. Nasi stage sila. Nasi stage. Kusile kusasa. Yeah. Sifihle sebekhona nabanye. Nazi ikapu kobe kudliwa inyama kobe kukhona ezinye ezu4 nakhiya nansi le braai stand speed braai izobiphendula ikapu kusasa nansi zobephenduka la wena onyanya yonke fokofa sinandaba nezinyoni ezinomona kumnandi kabi ngithinta namhlanje ngoba sekukhona abanye abafikile abasuka kuma province abakhona kahle nje ngiphakathi komhlanje wembeleko kuyimanje angisekho ngedwa umehluko nje ngeke nize nazi ya ngeke nize nazi konakele already namhlanje konakele nansi enye bride ayizobe ibuya khona nansi enye price enye prime area konakele napha abanye bebaleka lapha hey bathatha amakhava hey thara hey ubani owathi isecurity ayiveli kwilokhuzana owathi ahlale bebuza bethi ngibhake kwakho la nakho nje ngibhake kwakho la nanje kubhaliwe kubhaliwe bafethu kubhaliwe nje ngibhaka uqimiza abafokaza hawu hayibo hayi thina siyakhombisa ke thina sifihle umuntu oyinyanyelayo nje okwakhe lokho hayibo abanye nje yabo bebefikile sebefuna ukugeza nansi bathroom entsha bobegeza la bobegeza la kule bathroom abo bebethi bakhathele bobegeza le bathroom nansi intsha le bathroom isisanda kwenziwa le ibathroom entsha nanku nosinki wakhona inosinki wakhona nakho hey we madoda hayibo angeke ngisanyuka ke la kuyaphezulu kodwa nakhona kuyanyuka kuye phezulu enye area kobe kuhlela abanye la phezulu yabo hey ake ngiphindele lapha endaweni yami ingaze kuthiwe ngiyachoma ngaphela ukuthi uveze into ngesihle bebethi abantu hayibo bese kuyachoma yabona nje hey nasi stage konakele kusasa njengoba ngichaza lezi indaba nje lezi ngizichaza kamnandi ngoba ngizichaza ngila ngizobe kukhona ziyabuya kahle kusasa we mame hayibo
abanye bobehleli lapha phezulu nazi idlala ezimhlophe phezulu bobehleli lapha phezulu abanye bobehleli lapha nanka nama umbrella phezulu lapha zobe ibuya la kusasa unya ngo-12 o'clock ngothi mase ngigcotshwa nje ngobe ngigcotshwa kula zobe sibuya la kusasa wena onyanya fokofa ngeke usenze kwayinto ke zobe ibuya la nakho zobe ibuya la nakho athi omunye hayibo kunjani ngapha athi kukhombisa nala phezulu kancane zobe ibuya la nakho zobe ibuya la bobe hleli ngapha abanye zobe ibuya la nakho yabona nakho yabona ngithatha kahleke manje khona ke la sohlukanisa la unyaka kusasa ngiyagcotshwa ebusuku ngo-12 zobe ibuya bobe hleli lapha phezulu nanka ama-umbrella phezulu nakya zobe ibuya nakho sobe sila kusasa nakho sobe sila nakho yabo shay final manje la kulelwe nakho kade kushintsha ukhala kwamathazi ngithe ngicela bangishintshele ukhala angithi amathazi lapha kade dark kanti itheme ithi sigqoko white so igceke lonke alibe namathazi amhlophe nakho nakho lonke igceke alibe namathazi amhlophe ngoba utheme ithi white lonke igceke amathazi awabe mhlophe mathazi awabe mhlophe ngoba kuthiwa white nakho yabo nakhe tunnel hey we madoda wow konakele kusasa wonke umuntu onomakhandakhanda wakhe ngicela umuntu wonke umuntu ngicela uphathe umakhandakhanda from nje from 11 so ngisebenza mina myself phezulu lapha bayazika abanye ngizobe ngisebenza ngawo makhandakhanda kobe kushintsha isimo kobe abesimame bongena bodwa lapha phezulu emanzini abesilisa bangene bodwa kobe mawuthi uyangazi awukangazi mawungakakazi ubone mase kuthiwa sivalelene nabantu abanomakhandakhanda from 11 kuya ku1 ngobe ngisebenza indaba kamakhandakhanda ngobe ngisebenza abantu ngomakhandakhanda kobe kuyimini ngobe ngibasebenza kuyimini yoba ngibasebenza ngiphakamisa idlozi lakho umuntu ngoba uze ungavuma uKing Bhaka vuma idlozi lakho eliqhumanisene noKing Bhaka umuntu ekumele umhloniphe ungahloniphi uKing Bhaka ukhohlwe idlozi lakho elivumile ukuthi wazayo noKing Bhaka asithulela umqhele idlozi nedalwa zakho noNkulunkulu wakho ukuthi bavumile saqhumana njengoba besixhumanise bona bevuma lwelwa ke inkinga zakho and aziphumelele zonke into esizilwayo ngokusheshsha ngoba zonke izophumelela into esishoyo ukuthi aziphumelele zonke ngokusheshsha phela ungavuma uKing Bhaka yedwa cha abantu abanamandla modle mKing Bhaka idalwa zakho nedlozi lakho noNkulunkulu wakho akuyibona abavumile ukuthi sazane ngoba kuthiwa bebengavumanga abakini nawe ubuzongithuka njengalaba engithi ngibaqwashisa bebe ngithuka mina ngangasiza abantu bese emcimbini wenyanga la eThekwini ngathi abangasuko Cape Town abangaqasha amatekisi koGoli basuke ngoba iscam bangithuka abantu
bathi hayi nginomona ngoba mina ngingekho competition ngathi imini owithdrawile angakaze ngingene enhlobo ngathi angifuni ukungena ngoba ngangibona iscam zonke izinyanga zangivudlu ngamakhanda zathi funga amakhanda zaqhubeka zisakuvota abantu ngathi ngiyacela umphakathi ningavote iscam lesi bangilalela abanye ba withdraw abanye bangithuka kodwa ngena ngalokugcina ababengithukile bangangizwa baqhuva lapha edrobheni eOCC baqhuva khona ngaphinda ngathi leya jacket ifake leya jacket kwavele emaphepheni umfana uyakhala ngaphinda ngathi uRamaphosa uzobuya wabuya uRamaphosa ngaphinda ngathi uKhenny Khumalo ngeke baze bamboshe ngoba bambophe ngoba ngase ngibonile mina ukuthi ispirit sasenzo sisebenza kanjani abantu bangilokhuza bangithuka nakho manje kuvele kuphele kanjani ngaphinda ngasho ngathi hayibo uma KamaMpintsha ngisupporta yena akahamba yobona ingane yakhe mangabe ngenjalo kuzonyiwa uyibonile ingane yakhe okugcina bazwana noBabes ngimsupportela uBabes Wodumo wenza ubuntu into engenzeki bafethu uyabona ukuzehlisa uthi ngiyaxolisa ayisho kokiliyonto kodwa ukuthi uBabes ukwazi ukuthi athi ngiyaxolisa kumama waze wasuka wayomhaga celebrate enjalo hayi mina ngiyamnika indondo mina uBabes Wodumo ay baba yini bafethe mina mangikhuluma nani ngakhuluma kuzwe kusasa nje kuseni akhona amaciko ngifakile ipost kuzobe kukhona abaningi isibozalo kobe kukhona abaculi futhi nabakamaskandi kobe kukhona nabe gospel from 10 o'clock umcimbi uyaqala uyoze uphele ngo12 midnight sengigcina khona omunye bandla umama oyinyanga ngoba ezinye inyanga abantu azithobekile wangibuza kamnandi kanjani bafethu ngiyacela ukuthi nabanye babuze bangayitsheli bayazi ngoba mina ngihambile ngibonile ngizenzile ungaqali ngokulwa nami ngibuze ngikuphendule wathi ngicela ukubuza King Bhaka makwenziwa umsebenzi kuhlatshwa ngasikhathi sini ngoba sengunotisile King Bhaka uthi ukhuluma ngo8 ube uthi nasi isikaphu uzosihlaba kanti wena uhlaba ngasikhathi sini wena ngoba thina sihlaba emakhaya sihlaba ngo6 nango7 nango5 wena mawuhlaba njoba ukube live ngo9 kodwa isakhulekiwe isikaphu uhlaba ngasikhathi sini ngaphendula ngathi ngihlaba ngo12 ebusuku waqhubeka bangibuza lo mama wathi yindaba kube u12 ngathi yingoba abanikazi balenyama engisuke ngiyenza abanikazi bafika ngo12 ebusuku ukuthatha into zabo bakhuphuka ngo12 beze ezintweni zabo yes basuke bekhona nabo bekhona vele bahamba nawe kodwa mase kusetshenzwa strictly u12 ngo12 usukubiza ukuyibona ususengebona imistake eniyenza emakhaya mangabe nihlaba bayiniyazi kodwa angazi kubuye kwenzeke emqondweni yabantu ngoba umuntu ufika ahlabe umuntu imbuzi ayihlabe ngenze isibonelo mhlawumbe ngo6 ntambama uyazi kodwa lembuzi akufanele ayidle manje uyazi lembuzi kufuna azayidle kusasa nakuba ihlaba namhlanje kodwa uyazi ukuthi ngiyayihlaba kodwa akuyona yanamhlanje angani muzongizwa yini yebo ngiyayihlaba lembuzi ngo6 kodwa akuyona yango6 eyanini eyango12 ingakho bayihlabe bese beyayilengisa bayilengiselani ilinde u12 ukuze abanikazi bayo bafike kahle ngo12 sebe relaxile sebebheke isithebe sabo basibheka ngo12 noma kushone umuntu ningashumayela kusukela ekseni kodwa mase zithi 12 o'clock kushoniwe sekufuna kucace ke manje kwenziwana la sekufuna kukhushulwe ngo12 o'clock noma uthandaza ungathandaza ngo1 ngo2 emini kodwa umthandazo ka12 iwona obalekile uyayibona noma ukukhuluma nabadala ungakhuluma nabo ekseni semini kodwa umuntu okhuluma nabantu abadala ngo12 ebusuku ngekumqhathanise nomuntu okhuluma nabantu abadala ngo1 ngoba ngo1 kuyaphithizela kusemini kodwa ngo12 basuke sebelalele kahle into oyishoyo abantu abadala isikhathi sabo basuke sebegoloza kahle nawe isikhathi sabo ngo12 ebusuku ingakho ngisho ngaye emasontweni uzwa kuthiwa thandazani ngo12
Yabo uye kuphi thiwe vuka ngo12 u12 masuhlaba awusahlaba ngo12 masuthandaza uthandaza ngo12 ucela ngo12 kodwa masucela wathola awusabongi ngo12 abantu bathatha badronga abantu ngoba mawucela ngo12 ubakhuphule nga12 kushuthi wena u12 ubalekile noma sewubonga ke phela bonga ngaye lo 12 ngoba iwona lo 12 ocela ngawo njena yini mawusubonga ubonge ngo5 ntambama kodwa mawucela ucela ngo12 and you see ukuthi somehow somewhere there is a confusion ngikhuluma nalabo abawuqondayo u12 mfowethu uya understand u12 into zakho uzicela ngo12 ukhuluma nabadala ngo12 uyabo ebusuku usufuna ukubajabulisa abadala awubajabulisi ngani ngalesikhathi ocela ngaso u12 mina ngeze njalo ke mina njengoba King Bhaka ingakho mina engekho umuntu ongadlela kumina akho nyoni mina ngathi izongidubula akho nyoni engathiwa mina izongithakatha akho fokhole mina ayikho fokhole hey fokhona akukho mina ngoba indaba into zami izithuli zithe wathinta uBhaka udakwe yini ayikho mina inyoni engangithinta mase kugcina yona ayikho never gcina yona thibe ngithintile isigcinile ngci ithinta uKing Bhaka ayikhohlwa ba nawe futhi unamakhandakhanda akekho umuntu ongadlayela kuwena mase kugcina yena akekho umehluko ungabi busy ukuba vocal esitheni sakho ungabi vocal esitheni sakho izojumpa ungabi vocal thula nje ulala bese uyafunda konke kuthi ufunda pheqa amabhukwana uyifunde konke kuthi ufunda amapage ufunde abantu elalela kuyasetshenzwa ubhekana nento kuyafundwa awuvesala ubhadluluke nje uyafunda kuqala ngomuntu ufunde ngababonke olayini ufunde ngomhlophe ufunde ngobovu ufunde ngemiqo ufunde kuyafundwa mase uyabona ukuthi okay ke ayake ngithulele futhi bafethi ngimthanda njengemali mina ngangibuza noma ingane mina umuntu ongifunayo nofuna ukubuza nofuna ukuthini ngiyacela bandla ishayele inamba 0798130260 uma ngabe ungidinga for clarity noma ufuna siqophisane noma ufuna ukungichallenge ngifonela ungazise 0798130260 ngifonela ungazise noma ungifonela nje la anginankinga mina bazongifonela ngoba indaba angikhulumi ngeke mina ngithi hey uyabheda le umuntu uyabheda khona abathwele khona mina ngiba specific ukuthi ngithini ba specific mina njengoba ngichaza nje le ndaba yomuthi ngichaza cabanga ucathi wena sengingenile kuma details angakangeni bengisakhela phezulu angivele ngeheme nje ngeheme mina ngikubekela mina in a point form ukuthi ngo1 no2 no3 no4 ayikho lento ayikho lento ingakho mina ngathi mangithi azikho igroup ngathi ngashiya inamba yami ngathi maye khona othi yena sikhona isakha akangithindi ngoba ngase ngihlome ngezinga eliphezulu ngangizomtshela yonke into ngaye akekho wangithinta mina why ngithi asikho ingoba ngiyaqonda ukuthi kusuke kwenziwani ngesigaba futhi hayi bandla ukuthi abanye khona into abayilandayo emazweni cha bandla abalandi lutho okunalokho benziwe ilima kuthiwe khona into abayiphethe kanti abaphethe fokhona bagcina benzana abantu bagcina beya la emathuneni umuntu atape amathuna abantu ethi khona ayenzayo atape bese yalwa amathuna abantu bese kufama bodyguard yakhe umuntu kufinga ingane zakhe umuntu bese kwenzakalani mase kulimala umndeni wakhe umuntu ngoba indaba hambe itapa amathuna abantu ethi ngivusa idalo emathuneni ngivusa umuntu ethuneni kanti abantu banamadlozi strong leli thuno lithintayo kanti nedlozi eli strong livele ithuna li expose
kushaya ithuna ayashayana amathuna abantu baphelile ke nje abantu umuntu afe nje uhambe etapa amathuna abantu liyahlonishwa ithuna lomuntu nami nje bengabe ngiye emathuneni ngiyocela mina mangeke emathuneni mina mangizodla emathuneni hayi ukuthi ngingena phakathi cha ngima ngasesangweni mangabe ngegoli nje ngivele emathuneni ngiripote kubantu abangcwatshwe la ngoba ibona abaphethe le ndawo ngoba ihlobo zabo zila ngithi ngiyangena la ngizophilisa abantu benu ngiripote emathuneni asegoli ngizophilisa abantu benu ngoba ngiyazi ukuthi abantu benu ba around la banibeke la namadlozi kubona ngivumeleni ke sengifikile ngiyanihlonipha ngizobika lemathuneni ukuthi ngiyangena ngizophilisa abantu benu legoli ngizophilisa abantu benu la East London ngizophilisa abantu benu la angivele ngikhuludele mina ngiyodila nabantu ngiqale emathuneni ngibikele abantu bakuba ukuthi ngiyangena mase ngiyangena ke ngivele ngikhuludele mina ngiyawazi umthetho ka spiritual Papa yini bafethu ngiyabonga kakhulu ngithanda njengemali abafuna umakhanda bazobathola kusasa ukhumbule owespouse uzobukhona half price owespouse mangabe wawuthenga wakho ngo7000 uzokuthola owespouse ngo half price kusasa and wonke umuntu wasesebenza uzobe nawo abo bengenawo makhanda bobe behleli ngale bebuka abaculi kungena ngamalini kinbag ngena mahala asiphanti phela thina ngithi asiphanti nje siza abantu how can Bhaka ama-artists abizile nje yes abiza imali ngoba likhe libize ngaphansi ka 10000 lawa akhona alikho njengoba imangaka nje alikho how can Bhaka i-funding yama-artist uyithole ngiqoqozise kuloko kuncane nginakho ukuthi mina bengabe unyaka nguphetha nginokuncane angikudli nabaculi ngoba ngiyazi abaculi ukuthi babuya esikhathini seCovid kuloko kuncane nginako ngithe bafethu nani bambani la uzani nizojabulisa abantu bamakhanda kobe kumnandi nje ngoba lobe likhona ithosa lecancel yobe khona ulaqapha uyilokhuzana uyobe khona uba uphe uzobe khona uqhosha wenza kwakhe uzobe khona uMasandi lapha uzali uzobe khona ufoka amajuzi lapha yana usibuka uzali uSimphiwe kuzobe kumnandi nje khona nabanye abathe bazo confirm yabo Papa yini bafethu ngithanda njengemali